جنوبار پودکستی مرحبا جوارا. از عزیز تکین. دوی بشه دا امی به یک ادیتور موشخانه نوبهاری حسین شمرخی را باخون. که حسین تبخیراتی. سپاس آقا جان مالی آوان. مثلا ناف دست بکن حسین شمرخی آن حسین زانا. بله حسین شمرخی من بری بکاردانی پشتره ملینری هنکی اوی ناوا هنکی گرانتیج ملت را چونکی شمرخ ناوکی غریبه هر تن به شرنخی را تبل هفده کرن و من نخواست ناوکی حریمی به یعنی ناوکی گو وک حریم پاریزی چه نبه لو ما من لقبا زانا بکارانی جنها پیوه بپرانی از زانا بکارتینم از بارم سر سوسیال مدیا جی وک زانا تیب. بله اموال سرکاریته تو چند سال به نوبهاری رایی و جد سالین تی دست بکی حتی نها لنوبهاری چه گوهری چه نگوهری تدکاری به روش گشتیج مرا ببیجی. بله یعنی تقریبی از 16 سال نوبهاری ما گاوا از نو هاتم نشاشمم 2007 بو و دمی گاوا از هاتم از وکی خباتکار هاتم یعنی وکی ادیتور فلان نه حتی 2010 و دمی هم خباتکاری من دکرن هم جهیلا ایملا و گرامری یعنی که مسیحی بوی رنگی من تمام کر چونکی من زمان ذاتن دزانی بو پشتی سالا 2010 من دست به ادیتوری کر یعنی بره هیدی پشتی 2015 ایدی یعنی تجربه یک من چه بو از درباسی کاری ادیتوری بوم هروها ردکسیونی جی من دکرن یعنی جوی دمیج سال 2015 حتی نها 2022 از کاری ادیتوری ردکسیون هروها دبراجی ام کاری تکنیک دکن یعنی میزان پاش و گرافیکری جی ام جارنات کن روشن نوبهاری یا گوتی را درباس بوید خوازم چند گوتنا لسرویجی بکم گاوا گوازات نوبهاری وی دمی گرانی نوبهاری یعنی وک وشانخانه لسر کوواری بو نه لسر وشاندنا کتابا بو کتابی می وشیایی پر کیم بو یعنی 45 حب گوری تبیرا من هبو وی دمی تابی جبوگو کاری ما کیم بو ما جدر و جی وشانخانه دی کردان ما کتابی ما جدانی فقط پشتی گو کاری ما ملینری پر بو وشانین ما پر بو ما ایدی دوجوی کاری هانی بردا 2013-14 هم پیوه ایدی ام درباسی بس وشانخانه نوبهاری بو یعنی ما هم گرانی دا سر وشاندنا کوواری هم جیا کتابان ایجاج بگو کتابی ما وشانی ما گلک چی بون احتیاجی ما بال چی بو بال حوالی نو خباتکاری نو چی بو ما او گرتم ما کاری خوانی که پروفسیونل تر کرد تصنیف آوان چه کر یعنی حوالی گو سوسیال مدیای مجولد به حوالی گو کتابان دشینه حوالی گو ادیتوری ردکسیونی دکم اوانه هنی که جهف جهه کر و بوی رنگی ما چه کر ما ایدی در جوان کتابی در و بردا ایدی ام حال حاضر بس کتاب نوبهاری دردخن بس به کووار نوبهاری و به کتاب نوبهاری مجولد بن طبیعی دمی ما چه دکرن شاندنا کتابا بهتر به تکلیه شخصی بو یعنی او کتاب فروشین لباجارا هی مجموعه را دشاندن وانجی بلاوت کرن فقط پشتی دم کی ملینری اف خباتی اونلاین پر پیش کتن ام بچ خبتین ام به شرکتین اونلاین رقابتین ما کتاب خو داوان اماجی خستن سیته خو هر و هم سیته نوبهاری جی وکر و ما او هزا سوسیال مدیای جی تثبیت کر جنها حوالی می به پرسیار رکلام ما ایدی لسر پلاتفورم سوسیال مدیای که اف جبو وشانگری کردی و جبو همی کسان جبو کسی گفت تجارت جی مجولده به حالا نک پر پوزیتیف باش بو یعنی د وشانگریا کردی دا ادیتوری ردکتوری خواندنا داوی اوانا دناو هفدانه تام جهب و نقط یعنی براستی لگوری استاندارت ناو نتوی هر کسی که جهی کاریت که لید وشانگریا کردی دا ادیتوری خواندنا داوی ردکتوری لناو هف کتیه دوان چواش هفت خطینی بله اف تگاهانا هنی کی تبله و تابینه تبله و فقط گاوتی پراتیکی تبله دبه مخابن گاوا وشانگریا کردی دسالی گو از هاتم لگوری من دیدیتن که ماسیک بوی رنگی هبو یعنی پروفسیونلتی تو نبو قدی وشان خانه کی با هر تن ادیتور ناوی ویل سر بو یعنی ادیتور وک قدی وشان خانه دهاتن نشاندن فقط پشتی دمکی پشتی گو خواندکاری کردی هنه کی پیش کتن رخنه لوان هات اوان جی بیتشتی هانی راست کرن یعنی ادیتور کیه ردکسیون کیه بیجی میزان پاجی کیه فلان همی و تصنیف هانه چی بو ایجا ام بین سن داناسینا وان تگهان ادیتوری
aslında prani girani li ser rastkirina maneyê ye. Yani nivîskar gava xebata xwe ji me re viretîne kesê ku ji hêla agahiyê ve, ji hêla metodolojiyê ve ew tiştî hanê rast dike li çavkaniyê wî dinere, li metodolojiya wî ya ilmî dinere, bibêjin çavkaniyê wî kontrol dike ka ilmî xebitiye nexebitiye. Ji vî re edîtor tê gotin. Berfirehî mirov kane wisa tarîf bike. Edîtor ev bu redaksiyon eleqa wê ji maneyê hîç tune ye. Yani redaksiyon bes li aliyê ziman dinêre. Xetayên zimaniyê gramerî, teknîkî çi bibîne, yani xalbendî, noqteye, vîrgule, tiştî vî rengî. Redaktor evî tiştî hanê rast dike. Van kîmasiyan tera rast dike. û xwendina dawî jî piştî got xwendina kîtabekê ji hêla edîtor ve ji hêla redaksiyon ve tê kirin şeklê herî dawî berî got kîtab biçe çapxaneyê kesekî dî, yani ji bilî edîtorê dî, kesekî dî di ber çavara derbas dike, dibêje ka kêmasiyeke heye tuneyê ji hêla teknîkî ve xwendina dawî jî ew yani. Ji ber ku tu jî di nav karê nûbiharê dayî, wî demê em li ser weşanxana nûbiharê pirsin. Ger berhemekî ji nûbiharê ra were bêriya ku biçe çapê, di kîjan pêvajoyan da derbas dibe? Ev merheleya han mirov kane bi vî rengî tarîf bike. Gava kitêb tê nûbiharê em pêşîn ji lîjneyê re dişînin bû ku kontrol bike ka ev kîtab hêja yê weşanê ye yan ne hêja ye. Gava ku ew kontrol dikin dibêjin hêja ye, piştre ji edîtor re diçe. Gava ku kîtabek bêce min, yani li gorî karê wê xebata min a li ser wê diguhere yan jî li gor kêmasiyê wê kitabê. Mesela eger kitêb çîrok û hîkaye yan jî roman be, ez bêtir peyv û cümlesaziya wê rast dikim. Yan jî pêşniyazek hebe ji hêla agahiyan ve ji nivîskar re dibêjim. Eger kîtab klasîk be, tabî giranî ez kîtabê hinekî zehmet klasîk rast dikim. Eger bi vî rengî be, ez wezna kîtabê peyvên wê kontrol dikim. Kesê ji wan ne bawer bim, eger nivîskar kesek ne pir pispor be, teqez ez wê kitabê ew xebata latînîzekirî bi destxeta wê re muqayese dikim. Çünkü kêmasiyan gelekî dike, divê bi destxetê re bêtin muqayese kirin, bû ku ew kîtab bi wan kêmasiyana çap nebe. Eger kîtab mesela werger be îja, xebata me li ser bi vî rengî çê dibe. Ciyê ku em jê dikevin şübhê, em bi zimanê yekem re muqayese dikin. Yani zimanî jî hatiye wergerandin. Eger zimanê yekem em nizanîbin, em wan cîhanê bi şübhe em sor dikin û digel notê xwe êdî em ji nivîskar re dişînin. Piştre ew bi zimanê yekem re muqayese dike ka şaşîtiyek tê de çêbûye, çê nebûye. û eger kîtab mesela zargotin be, tiştê xebatê wekî folklorîk be, metnê wan ji bo ku devokîne serrastkirina wan zehmettirin. Yani ne wekî kitêbê zimanê wan standard e. Kitêbên wereng jî em bêtir girîngiyê didin xusûsiyeta devoka nivîskar li gorî wê yekê em tesîhê dikin. Em dizanin ku tu bi giranî li ser klasîkan dixebitî û pisporiya te li ser vî mijarê heye. Dinyayekî çawa ya klasîkên Kurdî heye? Belê yê klasîkan xebat li ser heqeten jî pir zehmet e. Çünkü pêşîn divê mirov yekî pir ziman be. Yani yekî got çend zimana nizanî be, nikare li ser wê xebatek baş bike. Ev bu hemî klasîkên dunyayê wisa ye. Yani divê herîkê mirov du sê zimanan zanî be. Her wiha di van xebatê bî rengî de arkeolojiya ziman heye. Peyvên otantik ji bîrbûyê heye. Divê merev vê zanî be. Mesela bibêjin îro roj edebiyata me klasîk bû ku bi devoka hekarî bedîna hatî nivîsandin, nivîskarek ya jî pisporekî got derbarê vê edebiyatê de kitêb nexwendibe ya ji hêla meydanî ve haya wî ji wê devokê tune be. Xebata li ser klasîka ji xebatê dî zehmettir e. Çima? Çünkü kesê got li ser klasîkan bixebite, yani edîtoriya wan bike ya jî tesîha wan bike, divê yekî pir ziman be. Kesê got çend zimana nizanî be, mesela di Kurdî de divê Farsî ya jî Erebî teqez bizanî be. Çünkü di wan metnana de peyvên bi vî rengî pir diçe. û her wiha divê devoka wê tekstê zanî be. Ew tekst bi kîja devokê hatî nivîsandin. Mesela bibêje ana klasîkên me bi devoka hekarî behedînan hatî nivîsandin. Kesê got li ser dixebite divê vê devokê bizanî be. Yani ew peyvê got bikartîne, formê kelîmeyan cuda ne. Her wiha di vê xebatên klasîka de arkeolojiya ziman heye, peyvên otantik heye, peyvên ji bîrbûyê heye. Divê kesê got bi vana mijûl be, hem evan metnana xwendin
به بو پسپوریک جی رچی بو به هم جی دوی تگه و دوی متنی هانه دهی بزانی به یعنی او تگه وکی می ام ببیجن سمبول گلک تگه هم بوی رنگی معناوانا مجازی زانی به معناوانا مجازی زانی به بو مراما هلبس کار زانی به جبلی وی دوی او کسی هانی قدوی واری دجی بپجینه تقص دوی ستیلا دست خط عربی هم به یعنی مثلا ده عربی ده خصوصا ستیلا دیوانی و نستعلیق پر مشهوره هلبستین ما بپرانی بوی هاتی نویساندن یعنی ده کشکولان ده هلبستین هی به ستیلا نستعلیق دیوانی نویساندیه کسی که گوه نزانی و نکانه بخوینه ذاتن ستیلا نسخ ام بيجن وكيا كتابة هركز زانه يعني ببراني إنسان هناكي جيب سبور به ستيلا دسختي يا نسخ دكانه بخوينه فقط ستيلا ديواني نستعليق قال لكي جداية دفي خويني ويبكم وريقة جي أو جي جانا هناك دسخت بواجهاتي نويساندن يعني كسي جو دفي واريدة دخبته دفي هايا ويجوان ستيلانا هبه بوغو كانه به وي دسختي بخوينه لاتيني زبكم وکی هم دزانم تو مدرسه درچوی لی چه کسین جو مدرسه درچونه به کلاسیکان را علاقه در نبن سدما علاقه ته به کلاسیکان چه بو؟ طبعی لمدرسه هر کسی گو لوی دری مزون دبه اجازه دستینه که کلاسیکا فیلم نکه کلاسیک آلانک پر جدایه پسپوریه دخوازه اما مرقا منا لسر کردی و لسر کلاسیکا یعنی پسپوریا من ام بیجش وی دری چی بون نحال مدرسه چند کتاب کردی دریزه دهنه اوان کتابانا ین پروردهیه نه مثلا بیجن گاوا گونو دست به خواندنی دکه پیشین موجودا باطهی دخوینه پشترا درباره عقیده ده نهج الانام دخوینه نوبهارا بچوکن درباره فرهنگ ده دخوینه درباره گرامر ده ترکیب و ظروف عمل یونس دخوینه اوانا همی هم روف به هینی خواندنا کردی ده هم جی هینی خواندنا زمان ده دیوان ملای جزیری ماموزین احمدی خانی ذاتن وانا کتابی بنگهینن هر سیدال ویدری دخوینن جبلی وی رود النعیمه شیخ عبدالرحمن اقتبی تبیرا من یعنی فقیان دخواندن مجیب خواند یعنی نه وکی درسکی اما وانا وکی کتابی آریکار مدخواندن ارشاد العباده خلیفه یوسف دیوان جگرخون حتی المدرسه قبل مدرسه بوم من فرهنگ ایزولی و کتابی محمد اوزونجی خواندن یعنی بالا خوانده کاران دکشاندن هرچند گو اوانا نه چیک بو نه کتابی ریزی بو فقط بوگو من اوانا خوانده بو سا حنونیک من کیفا من جوی دمیش کردی دهاتن و اوانا بالا مکشاند گو سر کلاسیک کردی بخفتم جبو کلاسیکا از خوازم وی که بیجم نها بو زمان ما دو ستون هنه یک جی فولکلوره زارگوتنه اوه هینجی د مرحله برهف کرنی دیگه گلک نویسکاری ما نها فولکلوری برهف دکن یعنی گوتنی پیشیان و دورک و هلبست و تشتی بیرنگی اوه چوا گو ستونک جه زمانی مایه متنی مایه کلاسیک جی ستونک دی زمانی مایه اوانا جی هین او جی د مرحله برهف کرنی دیگه ملت دی اوه مرحله هانی بیجن 1000 سال بری 300 سال بری 200 سال بری قدان دنه فقط ایما کردان مخابن هینجی هم کلاسیکی ما هم فولکلورا ما هم د مرحله برهف کرنی دیه یعنی وانا هین اوی برهف ببن هین تصنیف وان چه ببه دابش کرن چه ببه تزو دکتورا لسر چه ببن لو ما هین اف آلانک باکیه امروف کنه ببیجن دما ته باسا پرتوکن مدرسه ته خواندن کر ته جگرخونجی جمارت نافدم جگرخونجی البته ملاکیه بس پرتوکن جگرخون وک پرتوکن درس ته خواندن آن ته لگوری مراقا خو خواندن کتاب جگرخون البته نه کتاب ریزی و کتاب پروردهی یه سیستم مدرسیه هر واحد دیوان ملا و ماموزین احمدی خانی جی نجه کتاب ریزی نه فقط اوانا چه سیدان چه ملان هایوان جی هیه وان کتابانا جی خود بخود دخینه نو کتاب ریزی مگوت نهج الانام نوبار احمدی خانی مولود آبادی ترکیب و ظروف اوانا ذاتن در ریزی ده نه هر کس مجبوره بخینه فقط یه مگوت ببیجن رومانی محمد اوزون من المدرسه خوان اوانا نه کتاب ریزی بو بس بو بالا مکشان مقانت یعنی وشانخانه نوبار هلبت گلک پرتوکن مدرن هلبست و رومان چیروک وشان دیه لی طبی پیراجی کلاسیکان وشان دیه دما کلاسیک تی گوتن وشانخانه نوبار تی هشی خواندوانان توی روش چاوا دنرخینی تجویک کفاشی آن نه
يعني اف آلیک وی پوزیتیو هیا آلیک جی نگاتیو هیا البته نو بهار بوی هوای نافدار بویه فقط و ام که خوشن جی و ام کلاسیکان چاپ دکن کیجان کلاسیکا باش بتجمع ام چاپ دکن حتی از ویجی بیجم ده سال بریده کیجا کلاسیکا با حتا ما دوشاندن فقط ام نها هلد بجیرن چونکی هر کتابا گو بستیلان کلاسیکاتی نویساندن نه کلاسیکه یعنی آنا جی هنک انسان هنه به استیلا کلاسیک تنویسینن کتابی بوی رنگی جمراتی آنا جی گلکتین ام وان لبیجن گیدخن ام زانبون گو جی هیلا هنری و نپر برزو بالایه امون چاپ ناکن و وکی مگوت نوبار به گلک کاتگوری دیده کتابا دوشینه بس نه کلاسیک تو دمال سر متن کلاسیک دخوتی چه پروبلم و زحمتیان دیجی؟ زحمتیه گلکن زحمتیه از کنم وصل ریز بکن نها دستخط شاعری ما نوکی دستخط ملتی دیه یه ملتی دی ام ببیجن جهیلا مستنسخی باشاتن نویساندن یعنی کسی گو نویساوان پرخوش مستنسخ اوه کسی کی برپرسه بود سرای ده یا جی دبیر اوی او هجایین سرای دنویساندن با وایکی پرخوش حتی تصحیب دکرن رنگی که خوش دای و آرشیو دکرن فقط دیگه ما کردان دستخط ما بپرانی لجم مالبات آتی پاراستن اف جی بوگو لجم مالبات آتی پاراستن امکانات وان پر کم بونه حتی تشتی بی رنگی جی هیا بوگو ترسوخوف هبویه خاص ما ده دورا جمهوریت ده ام بیجه هنک مالباتا جه باوانی وان شکالانی وان دستخط مایه اوان جی ترسا چکریه گوتیه جاندارما بی وانا تکف دستی وان سریمت تکف بلای او کتابانا یان شوتان دنه یان خستیه بن ارده مثلا نمونه که بیجم دیوان شیخ محمد نورلای جزیری 12 ایلونی ده بوی رنگی نیویه چویه آنا نیویه الجمعیه ام لسر خبتین ما تمام کریه نیویه جی تسلیمی صوفیه که کریه گوتیه تی خبن ارده گاوا گو داربیا 12 ایلونی چی بویه پشتی گو هنکی آسایی چی بویه یعنی تاثیر دربی کم بویه جره گوتیه هر وی دیوانم بینه گاوا گو صوفی چویه و آنیه آب سر جیایه و او ایدی ناتی خوندن نیویه ناتی خوندن نیویه ناتی خوندن اما نیویه چویه دنیز دم کتابا تحفة المسلمین درخست او جی کتابه که وک ارشاد العباده خلیفه یوسفه بخشانش بو بخشانه کردی جی مهمه نزی که 300 سال بریاتی نویساندن او جی جمالبات ما بو یعنی نیویه همی حشفی بون ندات خواندن ایجا اف سربوریا من گوت جبو همی دستخط کردی و سایه گل جمال باتا یا نم گرتیه نداوی بویا نویساوی حشفیه نای خواندن ایجا گوا اوانا جمراتی راست کرن اوان کتابانا پر زحمته زحمتیه هری دجوار یک دیجی جبو من براور کرن و مقایسه کرن وان دستخطایه گوا کسک نپسبور لسر بخوته و جمربینه از مجبور وی دستخط هانی به یعنی وی متنی لاتینیزه کری به دستخط را مقایسه بکم یعنی اواجی پر زحمته جبو من چونکی کاری منی روزه که دکه 10 روز دکه مهک مجبور از وی متنی وی همی به دستخط را مقایسه بکم جان از چه دکم ایجا از متنی وی دخینم متنی وی لاتینیزه کری از دخینم دنگی خو قید دکم و دستخط و دکم دستخط وسا تعقیب دکم که پیوک جبیر کریه یا نه کلمه شاش خوندیه یا نه یا جو وزناوی تک چویه نچویه از وانا تعقیب دکم اف جی کاری من گلکی زحمت دکم جه کیان متن کلاسیک تو گلک هست که اوت هر دم لیوت گری جاردن ج سری داد خونی آنجی هم باشی وید خونی کرتاسی کیان متن کلاسیک آنا البردسی مهل بردلیته شیرینه کلاسیک ذاتن معنی خواه اوه کو تشتکی اوتانتیک به و قیمتی وی هیچ کم نبه هر گودچه قیمتی وی بلکی زیاده ده به یک جی مثلا ماموزین احمدی خانیه ماموزین احمدی خانی ده دور خوده نهاتیه کشف کرن قیمتی وی نهاتیه زانین حتی المدرسان جی بقاسی گو دیوان ملای جزیری مشهور بود دستی هر کسی هبو ماموزین خانی افقاسان نمشهور بود یعنی اجبو دورا خود بجم بو دورا پرکم از نظانم بلکی ده دورا جمهوریت ده بگو ترس هبو لوما ماموزین ند خواندن فقط جوان متنانا یعنی ستون کرمانجی مرف کانه بویجه 3 متنه مرف چقاسی بخوینه کم نابه قیمتی وان کم نابه و مروف معنی نو جی هندبه مروف زوقی نو جی دگره
گیره. یک جی البته زیرویا کرمانجی ملای جزیریه از هر تم دخینم ذاتن سیدای ما دگوتن جبو دیوان ملای جزیری دگوتن زبورا کردیه یعنی زبورجی مشهوره دبیجه حسا حضرت داوود بویدنگی خوی خوش گاوا دخندن تایری گوت سر دفریلی گهداری دکرن طبعا افسانه یا اما بو ملای جزیری سیدای ما حسا دگوتن دیوان ملای جزیری زبورا کردیه. متن کی دی ماموزینا احمدی خانیه. ماموزینا احمدی خانی ایج مثنوی دینی که جداتره یعنی بجاره که مروف فهم ناکن چونکه زمانی وی پر مغلقه سرگرتیه و جبلی وی خانیج بگو انسانه که بحر عرفانوی پر فرحه ببنه جگلک چافکانیان استفاده کریه یعنی سینور فکری وی پر برفره بجاره که مروف ناگهجه دوی مروف چند جارا بخوینه پر سرکرتیه نو که مثنوی میدیه چند مثنوی میدی جهنه یعنی ببیجن سلیمی نویساندیه این مشهور یعنی بکرمانجی از ببیجم سوادی نویساندیه اما وانا کورایان نه افقاسی زیده بجاره که دو جارا مروف مطالعه که مرفیم دکه فقط یه متنی گو منگوت نوسایه جبلی اف هر دو متنی ما یک دیجی هیا فقیه ایران هر چند گو مشهوره هر کس دبیجه زمانی فقیه ایران زمانی فولکلوری که هر کس جی فهم دکن فقط فقیه ایران هنک هلبستی وی وسانه همینا هنک بیتی بی پر زور جهنه اوانا جی مروف چخواسی بخوینه مرجی تیرنابه و از بخواجی چند جارا دخوینم اجی تیرنابه دناو شیروه خود بحث کرد که هی فولکلور و کلاسیکین کردی دورا برهفکاریه دایه وکی که هم دزانن هن متنین که تین بحث کرن یا وندانه یا جی باوی که جهولی رابونه میناک تاریخ مدرن کردستانی یا ملم حمود بازدین نویساندیه که الکساندر جواب فهرستاوی و هن بشه وشاندیه هرخوا گلزار بسه زمانی یا اسماعیل بازدی فرهنگاوی و هن شاعرین که هن جریده اند هن کوارن دا بحثا هلبسته کوانته کرن آجی دیوانچه وانی پچوک ته زانین کو دوه احتمال کو گلکی زیادتر برهموانه به جوانی وندا کو ته باوی کی ساکریه ته کیجانی بدز بخی ته گلکی فاته وره انجی ته روجامه دا بدز خستنا متن کی وها ممکنه آننا بله جبلی وانی گوتن ناوی وان گوتن یک جیلا تاریخی و پر مراق دکم گاوا از ببینم از گلکی کیف خوش ببینم یک جی انصاب الاکرات با ابو حنیفه دیناوری یعنی انصاب الاکرات یعنی بنگاه کردان نژاد وان کاش کدری هاتیه اف کتابی نسبی ده لگور چیکه لگور کمنشوپیا تاریخچی اسلامی گلکی مشهوره یعنی کتابی انصابان دیناوری جی تا ده دور خدا انصاب الاکرات یعنی نسب کردان نژاد کردان نویس ساندیه او کتاب پر مراق دکم انشالله د دوره کې ده او کتاب ای بی دیتن کتابی می دیجی هنه کنه ناوی وان هاتنه ذکر کرن فقط میدان توننه او جو وقت گوت یک جی تاریخ جدید کردستان یا ملا محمودی بازیدیه او کتاب دیجی گله کی مهمه چونکی ملا محمود پشتی شرفنامه او قسمی مایی والا تذکریه تاریخ کردان گوتیه چن شاعری می دیجی هنه از گلک جوان حزدکم شعروان پر برزو بالایه اوانا یان دو شعری وان یان سه شعری وان د کشکولان د درواست به فقط تنها دیوانی وان و کتاب نهاتی دیتن طرز وان جی پر جدایه مثلا یک جی آقا کی دیداریه آقا کی دیداری جهر ما سیرتیه ستیلاوی همی هیجون یعنی تنازواریه اواجی د ادبیات ما کلاسیک ده اوی جورا و کتاب تننه از باورم کتابی بی دیتن بلکی سری حتی بنی هیجوبه مثلا هیجوی پر مشهورن آقا کی بیداری شاعری کی می دیجی هيا شعری وی پر باشه از پرجی حزدکم خوازم بیت دیتن ماجنه او تأثیر خال سرچن شاعر آجی کریه خاص ما ملای باتی چند هلبستی خود تقلیداوی کریه شعراویا مشهور وکی پر سرتم دی بیجه غزالا کیتو دلالا کیتو پر مشهوره ملای باتی تقلیداوی کریه ماجن پرجی حزدکم شاعری که می دیجی هیا مینایه او جی از یعنی چاودیری او دکم انشالله اوانا روژه که بی هر سیجی بیت دیتن صافش سپاس اف پرسا داویه نه چه خبات بردسته تهنه چه کسین کو پودکاست ما گودارت کن بوی بریا هر کسی به بزنبن بله از وک مزگین خوازم وان ببیجم اف ساله که ما کتابی کلاسیک نوشانده بو فقط جزو ویا السر کتابک پر هجا دخابتن او جی جوینا نمران یا ملا احمد پالویا ملا احمد پالو از باورم لکردستان باکور پر نمشهوره اما لروجاوا گلکی مشهوره فقط مخابن کتابی وی تانها لوی دریجی نهاتنه بلا کرن همی بس دورگرا کردستان هاتیه بلا کرن فقط کتابی وی دیجی هنه بلا نبونه یک جوان کتابی
wî hêja civîna nemirane ev kitap bi terzekî pir cuda hatî nivîsandin. Kitabek qerase ye, pir stûr e. Nêzî 10,000 beyt nivîsandiye. Vê kitaba xwe hinek qehremanê xeyalî afirandine. Hinekî xeyalî ne, hinekî îranî ne, hinek nivîskar û edîbê me ne. Wana dide peyvandin, wan wek qehreman navê wan dibêje, wan re diaxive, wana dide peyvandin. Ev kitaba serî heta binî diyalog e, yani wek şanoyekê ye. Ew tiştan dipirse û dersiva wan jî dide. Ev kitap ez wek mizgîn dixwazim bidim. Kitabek gelekî mühim e û stîla wê jî, kategoriya wê jî pir cuda ye û zimanê wî jî pir xwerû ye ji bo kurmancî xezîneyek merivkan bibêje. Kitabek miadî jî inşallah dinêzde wê derkeve, ew jî wergera tarîx me ya farqîne. Ev kitaba han gelek dîrokzanan wek çavkanî nîşan daye, feqet ta niha wergera wê nehatibû çêkirin. Ev kitab jî me pêşîn orjînala wê ya erebî weşand, pişt re me da hevalekî wergera wê ya kurmancî qedand. İnşallah ev kitaba jî demek nêze em ê kurmanciya wê jî biweşînin. Ev ji bo me jî pir hêvxweşiyek baş e. Spas. Mala te va, spas bo te jî.